Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u prodaju lonaca, takozvanu lončanu prodaju. Recite mi, dragi moji, vi još kuhate uvijek o ovakvim odvratnim starim loncima. Zašto, čemu? Znate li vi koliko su ovi stari lonci opasni za vaše zdravlje? Imate ovakve poklopce, to je katastrofa. Riješite se tih lonaca za sva vremena i bacite ih van iz svog života. Dragi moji gledatelji, dragi moji ljubitelji života i zdravlja, nabavite si ovakve lonce od Rosvela. Ovaj set u slobodnoj prodaji košta negdje oko 10.700 kuna, a vi ga ovdje možete dobiti ne za 5.000 kuna, ne za 4, ne za 3, ne za 2, nego za 700, za 630 kuna na 2 rate, i to ne 2 lonca, dobit ćete 2 lonca i 2 poklopca. Ovi lonci od nehrđačog čelika rađeni su pod pritiskom od 7500 tona. Svaki ovaj lonac posebno je pregledan i testiran. Što sve može prijeći ovaj lonac, što se može podnijeti ovaj lonac, vidjet ćemo zajedno, dragi moji gledatelji. Vi sami morate razmisliti malo o svojem zdravlju, o svojoj budućnosti. Dakle, ako želite živjeti duže, ako želite živjeti kvalitetno, ako želite živjeti u skladu sa svim životnim, ljudskim i moralnim nekakvim propisima i svjetonazorima, kupite ove lonce i živite do svoje 100. godine života. Da ste kuhali u ovim loncima, deda i vaš pradjeda i dan danas bi vam bio živ. Imao bi 108 godina, ali bi bio živ. Pogledajmo što sve mogu i kako sve funkcioniraju ovi lonci. Ovi lonci koji su rađeni pod pritiskom od 3.500 tona prošli su sva moguća testiranja na libijskom i afganistanskom ratištu. To su lonci koji su prošli sve uvjete ratovanja, ne samo na ta dva, nego i na većini svjetskih bojišta i ratišta. Koriste ih inače i marinci SAD-a na svojim, dakle, bojišnicama diljem svijeta. Taj lonac možete uredno baviti, nema apsolutno ništa, evo, joj. Vi kad uzmete taj lonac, nema apsolutno nije ništa. Eto, nema ni najmanjeg oštećenja na loncu. Isto tako kad uzmemo i ovaj lonac. Dakle, s njim možete slobodno baratiti i raditi što god želite. Isto tako, takav jedan lonac možete baciti recimo nekome u glavu. Evo ga. I on se vraća natrag i apsolutno ni najmanjeg oštećenja na loncu nema. Kupite ove lonce i živite duže i zdravije. Su dobro i kvalitetno izvedeni da ih možete voziti godinama iza svog auta. Ove lonce možete iznajmljivati kad se vaši prijatelji, kumovi ili familija vjenčaju. Dakle, upravo vjenčani lonci mogu visiti godinama iza vašeg auta. Vi ih naravno uvijek možete ponovno upotrijebiti na svom kuhinskom stolu za pripravu najboljih delicija vaše domaće kuhinje. S ovim loncima naravno neće vam biti dosadno ni u slobodno vrijeme. U nedjelju popodne, nakon što ste pojeli svoj omiljeni ručak i oprali posuđe, uzmete lonac i krenete na rekreaciju. Možete uredno igrati nogomet. To je takozvani lonceni nogomet. Evo ga, to je lonac izdržljiv, totalno izdržljiv. Evo ga. Igrate nogomet. Evo ga. Pogledajte kako je to izdržljiv lonac. Hopa. Evo ga. Hopa. Hopa. Dakle, bavite se svojim omiljenim sportom pomoću ovog specijalnog Rosvela lonca. Dragi moji gledatelji, ovaj višenamjenski ili multifunkcionalni lonac možete koristiti i ako vas ne daj Bože počnu vaši susjedi napadati, zadirkivati ili gnjaviti iz samo njima znanog razloga. Taj lonac, dakle, pridonijet će vaše pobjedi u odnosu na vaše susjede. To otprilike, evo, ovako, demonstrirat ću izgleda. Primjerice, ako, evo susjede koja tu... Šta je buka? Šta je buka? Kaj je buka, ha? Ja dam buku pa ćeš ti vidjeti kaj je buka. A? Kad ti ja dođem. Evo pa ćeš ti vidjeti kaj je buka. Ćeš ti meni vikat kaj je buka. Ti ja dam, evo ga. Lonci su uspješno riješili ovaj težak izazov koji smo stavili pred njih. Dragi moji gledatelji, evo došli smo do kraja ove veličanstvene prezentacije ovih prekrasnih Rosvela lonaca.
Nemojte nikako, dragi moji, prepustiti ovu specijalnu i posebnu priliku. Naručite ovaj set lonaca još sada i dobit ćete ga za samo 199 kuna i 90 lipa. Ova dva lonca, ako naručite odmah u narednih 3,5 minute, dobit ćete za 99 kuna i 90 lipa. Prvih 20.000 gledatelja koji ne zovu dobivaju po toj specijalnoj cijeni ova dva rosklana lonca, ali to nije sve. Uz ta dva rosklana lonca dobit ćete i srednji ispušni lonac za vašu Škodu Fabiju 82. godište. Budite s nama i nazovite odmah.